عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما ينفعنا وزدنا علما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kisancan kichwela pili lina lake Maulana Daud Abdul Karim kutoka wanamu ofisinya Al-Islam Institute. Lefono kito kuledisha naga testimony of faith kasipeli ilengiona upaki karahatumelo Islam ghairi libelechi kerfana ka upaki karahatumelo iriba anchuje ka diriba jibeli lama tomo ke kalima tayyiba which is la ilaha illallah ahuyo anagole tukele oba kunamela tele Allah siripasa bidiyare Muhammadu Rasulullah yo Muhammadi kumu mwewa wa profita wa mre ba Allah kager lebeleji upaki bobo bediba orrizigore Fushini ama tumore bulela ga Allah Ura huyo analetu gelo mafina megatela Allah Karulo ya bili rabulela ga Muhammad yo Kuju amura naibelia Mume wa Waruwa ba Allah subhanahu wa ta'ala Mawufani ka upagi ka Islam Rafanjir tigore Le muslim lilmwele limwe Ote libailore ba tsanati le dunia Islam reswane jiri kushi sheriele togo dilocheche pe re dipile kamugaranga tumelo yare butokwa ba kufana ka bupaki ba tumelo ke kalima shahada yona iruta felaga upaki ba mapelo arena ore resone jiri dumele ko Allah dumele yana noshi ene Allah subhanahu wa ta'ala ga Qur'ani war thalu se jawreni ore and I have not created neither jinn or humans except to worship me alone وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah subhanahu wa ta'ala ruri gaga thola dibupi wa chechepeli lijini le batho ntle le gaga ilore di nkhunamela bona moe ithalosa fela gore Allah subhanahu wa ta'ala wa re tlhalosetsa gore botlhokwa ba tumelo mo gorena ke gore re phele ka mo maphelong a rena le muslim le lengwe le lengwe le tshwanetse le tsebe gore le dumela go boteng ba Modimo Muhammadu Rasulullah Muhammadi kiyana muprofita wa murena rena ma muslim re tšea gore yo Muhammad kujwa Modimo belie ke moporofeta ntle le ga ba muprofita wa murena Qur'ani ere say oh humanity I am Allah's messengers to you all babuje ore lena batho nna ke no ba fela o mongwe wa baprofeta ba murena The meaning of Muhammad Rasulullah Muhammad yumwa baprofeta ba murena Qur'an يذوب على راحتيها الحجر فتخفق أرواحنا بهجة Qur'an وتبكي عيون ويزكو أثر